Semania na Roda Nguvuli wa miaka 87 kuma kaunti ya Kakamega gicigo kia ubunge kia Malava itũra-inĩ rĩa Lugala kuria aikaraga na ciana ciake hamwe na tucukuru twake. Roda arathimitwo na ciana 8 na tucukuru 4 na hari ciana ciake 8 ithatu ire na mawathe matiganite ona gukorwo maciarirwo mari na ũgima mwega wa mwĩrĩ no magikinyia gatagatĩ ka miaka 3 na 5 magitungwo ni maundu materigĩrĩire kuria anake ake eri magĩire na wathe wa kuona na mũirĩtu wake ũmwe akĩgĩa na wathe wa gũthiĩ. Nasikianga hata kukula yangu ni ngumu kabisa, hata kufaa, hata kulala, hata kukula ni mimi nashindwa. Sijui nasikia nani, waserikali wanasaidianga nani? Akiaria na metha itu ya mohoro, mwari wa Roda Esther Nguvuli niaugite ari na mwihoko ati githomo giake ni gikamuteithia gukinyaniria kiroto giake gia kunina thina muciĩ-inĩ wao. Nimesoma nikafanya kozi walimu wa chekechea, nikaajiriwa Malava Primary. Ajabu ni goli nikataa, hawataki kuete kwa staff yao. Mpaka saa hii niko kwa poma. Na mimi lengo langu nilikuwa nafikiri nijitegemee maishani na nisaidia watu wenye wako na ulemavu kama mimi. Kama ina msaada wote itusaidie, ama isaiajiri Esther, kwa maana hiyo ndio anaweza saidia familia yetu na watoto yangu, kwa maana niko na watoto 5 wanastahili kusoma, kula na kuvaa, lakini mwenyewe vile niko na shida ya macho hivi sina mahali naweza enda kazi. Andũ a nyũmba ĩno nĩ morĩtie thirikari nene na ĩrĩa ya matũra ĩmateithĩrĩrie. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wambui wa Njenga.